pokojni otac mora se večerat, ali prvo da se molimo Bogu. Nema jest bez Boga. I onda mi se štipkamo. Ajde, ko mora izdržati, onda nas počne rušiti, pokoje išćeraku kad nas ima. Ja i Lijepa kupile i kad se uzore, posije se ječam i onda tuci grudu. Volke. Sve se to radilo, a nije bilo nešto za pojesti. Dobro. A šta se jelo tad najviše u Mazuču? Čorbe. Čorbe, šta se jelo? Pura, čorba, skrobovi, kuhano i kuhano. Evo ovo moram ispričati da Lijepo posjeti skuhan krompira za doručak. Sad, kad su ga istresli iz onoga kotla u jednu tepsiju, pa ovako velika krompira. Ja i Lijepa polako se prišuljamo da ukrademo taj krompir. I ona, uzmemo mi ono sve ovako sitno. I ona krompira uzmemo, kad oni živi nije se skuhali. Džaba ste. A je li se ta pura preljevala pekmezom, čime? Pa nije obično sirom torotanom. Malo opar, masti i vode, hajde. Patilo se. Nismo imali život neki, ali smo, mislim, bili svi, kako bi ti rekla, ova starija braća su radila, mi djeca čuvala, Zorka je dosta podnijela tereta. Dosta, najviše. A ovo je svaki imao neke svoje obaveze da radi. Ja i Lijepa smo čuvale. Ja sam Janjica svojim prađedom Lazom u kosi. A sjećaš se prađeda Laza? Kako ne? S njim čuvala ja i Lijepa Janjica ujutru do popaska i bosa. Nemo šta upiti. Bosa. I on dođe kod nas i sjede, gdje je pokojni otac, sjedi on u stolcu, a mi na one nogare dole. I džeda ovdje imao tu kosu neku i mi bi se igrali nas dvije. Djetinjstvo, tako je. A koliko je vas bilo braće i sestara? Sve ukupno. Živi 13. I 3 umrlo? O sve 3 majke po jedno umrlo. U mene brat, Zorkina sestra i Slavina sestra. Ali nje se sjećam kad je pokojni otac nešto zaboljelo, valjda na selu. I pokojni otac je odnio u Sarajevo bolnicu. Onda je valjda Milan radio, Kovač, Frankov. Brat. Džedite. I nešto je curlo kroz uši. Ko zna šta vezano, valjda i za mozak. I umrla je, sahranjena je neđe u košu, gore u toncu. Sad tu nema ni krsta, ništa. Znači, od sve 3 majke po jedno umrlo. I ostalo je opet 13 živi. Jel' tako? Da. Čekaj. 4 brata i nas 9 sestara. Jel' tako nas? Ja, pošto je tvoj otac 3 put ženio. 3 puta. Prva je bila Joka, Zorkina majka, pa je moja majka Milica od Matovića, pa Mileva. Eto.
I pošto je Zorka bila najstarija sestra, ona je kasnije Ona bila i je majka i sestra. Sve. Ona je sve bila. I svima nam je bila. A sve je naučio otac pokojni. Znaš ti ono, ti ne znaš dijete si bilo. Ono kad se snuje pa da se tke. Znaš ti kad se ono osnuje. To nju otac učio. Pokojni otac. Ali njega je njegova majka naučila. Anđa. To je još baba Jabučka što su je zvali. Jabučka, Ona Anđa je je bila. Simovića. Ja. Eto. Sve Zorka zna. Pa onda su išlo, cure išle, kad su slave, ona je išla da kuva, da radi, da pomaže. A ne bi sreći. Ne bi sreći. Ona ono pred smrt bila ono više i oslabila s pamćenjem i to, ali s obzirom šta je svašta u životu proživjela, Nije čudo. nije ni čudo. Nije čudo. I u ostalom sve smo preživjeli. Mi. Ja, Mara, Lijepa, Spas, Anđa. 15. I sad samo smo ja i Lijepa žive od ovih. I mi Dana pokojna i slavna rođena sestra što je bila Za Boršu. Za Boršu. Svašta smo mi preživjeli. Ja i to. Ja, Ti i si to. 15 mjeseci ostala bez majke. Ja. Znači nisi uspjela ni upamtiti. Pa nisam mogla. Ne znam je. Ma jasno. Ne znam. Ali nema ni slike. Nemam slike. Tu ja kad sam znala. Ali to mi je zanimljivo, mi smo rod, eto, preko kolača, a rod smo i preko tih Matovića, jer Ja. od babe Anđe, oca, Đorđa Starovića, Znala sam ju. rodila Matovićka. Matoša. Pa zato smo mi familija onda. Ja znam da smo familija i sa Dragicom, i sa Anđom, i sa Zakom. Kako? Ja, To sad ja već i zaboravljam. pa taj Đorđo i tvoja majka bili prvi rođaci. Ma nemoj. Znači, Znala sam baba Đorđa. Anđa i ti I ste svima. druge rodice bile. Ja. Baš dobro svoje. Svak zna šta će raditi. Duvan podbirati, i to sam radila. Duvan slagati. Onda janjci. To je Lijepa radila isto. Šta i ja. Ali valjda sam ja bila malo mudrija, ja sam se više izvlačila. A to je pošteno priznati. Ja sam bila mudrija. Ona je bila prepoštena, ona bi sve to. Ja sam gledala kako ću oku koju napraviti. Ja sam bila. I gore po stjenama čuvali stoku, nije se Jesmo. smjelo, sve se kosilo, jel? Sve se kosilo, nemaš kuda do popaska. Znala sam nekad do popaska bosa. Bosa! Nismo imali. Napravi pokojni otac one opanke od one kože, ako je rosa, on samo zasuči. Nema. I onda nosila u planini dok smo bili. Oni tamo u ravnoj nivi kose, ja nosim tamo u cijepca, pa tamo preko ne šume. Ja mislim da je to sad sve zarazno. Jest. Dorčak nosi se, pa što se nosi, ne znam što se nosi. Šta imaš? A jel te bilo strah tad? To je naučio, nije mi bilo strah. I onda gore sam iznad koliba, znaš, našli i ste vamo dole. Čuvali do janjce i po igrištima. Gore ne mogu sad da se sjetim ti svi. Čuvala janjce, čuvali. Ovi stariji čuvali goveda i ovce, a ovi mali janjce. I eto. Jel bilo vukova i nešto to je? Ko te pita, ima li ne? Pa i nije, mogu ti reći, ja nisam nikad vidjela. Ja. Valjda je bilo naroda, Pa kretalo bježalo je. I onda je to sve bježalo i... Nije. A grmljavine i to isto? Oluja? I ko te pita, grmija ja na igrištima gore, onome. Najbliža Bogu gore. Najbliža Bogu. A da ono, Bog te nebo. A ja onako čuvam one janjce. Nima ni strah, ni grmljavine, ničega. Sve to navika. A sad bježe u kuću, ne smije. I kad doćerac uveče stoku, namirivanje? Pa eto mi zatvorimo, a umorni. Moraš, pokojni otac mora se večerat, ali prvo da se molimo Bogu. Nema jest bez Boga. I onda mi se štipkamo.
Ajde, ko mora izdržati, onda nas počne rušiti. Pokoje išćeraku kad nas ima. Ovi mlađi, ovi što su pa Anto Gojko, Danilo, oni su otišli. Ovi stariji, ali nismo ostali. A mi se počnemo štipati, nešto odbacivati, a njemu to bilo. Ali se moralo uveče Bogu moliti. I onda samo da šta pojedeš, da se ne skida, kako pranje, ko sad tuširanje i pranje, pješi u Aljine. Kako ste se zim kupali? Gdje ste se kupali? Kako ćemo se kupati? Možda u magazine, mogu se da sjetim. Sam se sjećam na Božić kad smo se kupali, da smo preštalom stavili malo slame i neko svakome posipa. I kad je pokojni otac bi najprvi se kupao i on sjede gore u pročelje i mi ulazimo, kupa se jedno po jedno, dobro jutro, sretan, čestit Božić i ljubiš ga u ruku. Toga se sjećam. Po nakonu sve se radilo. Radilo se, ne mogu reći da se nije radilo. Imamo Petrovi, onda Dule, gore Brane. Ono bilo je, žene, znaš, zakuvaju pa skuvaju. Koji u svakom selu, ja. Tako je bilo, ali sjećam se idemo u školu, vraćamo se iz škole i dole. Gdje si išla u školu ti? Išla sam pola godine u Bastasi. Ona je išla mešćini godinu ili dvije, slagaću. A dođe, kaže ona, ne sjećam se ja toga, smrzne se. Ima šta obući? Šarvala. Znaš šta su šarvala? Pa ne mora da i odriješ i smrznuju se ruke. Pa jedan musliman kaže, znala sam ja njega, kada on odriješi, da izvineš da mora pišeti. Ma svašta smo Boga prešli. A šta je bilo najteže od tih poslova raditi? Pa šta ja znam. Sad ti kažem, gdje sam mogla izvući, izvukla se, gdje nisam. Evo me Bobo snima. Znači tako radi, trči od jutra do uveče. I vas da tako. Ajde oni idu na sjelo. Sjećam se te večeri. Pokojni Slobodan. Hoće da idu Kršmići na sjelo i Lupeković, slagaću. I sad oni se svi spremi i on pita pokojnog oca mora li na sjelo. Pita ga. I reče on njemu, aj spremi se naspit litarakije, da ponese. Znao se red. Znao se red. Tad se poštovali stariji. Kako ne? Kakvi? Nije to bilo ni školovano, ni pismeno. Moj otac samouk. Sve onaj pisao i čitao i računao sve, a nije išlo dana u školu. Zorka je išla u tečaj naka. Spasa nije išla nikako u školu. Dao Maru. Mjesto Spasa. To je kod djeca bilo šta ti je, da im kupi samo opanke. Sve ti je to tako. Ali čini mi se da tad nije uopšte bilo narodu toliko teško to ni raditi. Valjda bilo volje što ima još drugih ljudi, djece. Sva su tu, kako bi ti rekla, svaka kuća je imala 5-6 djece. Svaka kuća. 5, 6 do 7. Svaka. Rijetko koja da je imala 3-4. I onda šta ja znam. I to je sve radilo, to je sve svaki što. Znala su se sjela, teferče, ko mora ići. To, a nije to bilo ko sad. Da ide u kafiće i... A nije bilo lijeno tad ni otići na teferić u drugo selo? Kakvi, oni su išli, ja se sjećam, ja nisam. Ja kad predamnom vojska, nisam ja niđe išla. U planini onda ako znaš gdje je naša koliba, pa na onoj Gubnini sad ima šumarska kuća, kažu. Tu bi se sastajali, dođu iz Kršmića, iz Pekovića, ovduda iz Gora, vam ova strana. To Steferić, Đorđo pokojni, svira, bojnice, to igra se, ko da je to, ma kakvi, ljepota. A mi izvirujemo mali, znaš, da vidimo. Onda eto, ne znam šta ti još. I onda, kad si imala 12-13 godina, ti si otišla iz Mazovča, jel? Ja sam otišla, stišla s planine, pričala sam ti, pomzla ovce i na Česmu gore gdje je voda i sad.
Danilo dođe. Hoće li ko? Moj direktor traži neku curu, djevojčicu, nije bitno. Ima 2 djevojčice male, jednoj je 3,5 godine, drugoj 2,5. Dakle, da ih čuva. Hoću ja. Lijepa kaže, ja ne neću. Nije htio. Ja hoću. Meni dodio taj nešto životno. Valjda je nešto jače u meni bilo, nisam se mogla to podnositi. I ja odem, bila 5,5 godina kod njih. I fino mi je bilo. Bilo je neka dana. Bilo je neka dana, neki problemčića, ali to ne postoji. Ali uglavnom, s 13 godina si počela raditi. Ja. Otišla. I kad se udala? Udala se 60, koliko sam imala, 18 godina. 18-19 godina. Gdje si tad živjela kad se udala? Na Grbavici, u stanu, kod onoga stadiona. Na Grbavici, ali znaš ti gdje je stadion. I tu sam živjela i odatle svatovi došli po mene, pokojni otac došao. Izmazoča. Izmazoča. Meni je bilo fino u svojoj kući. Mislim, ja sam bila ono, znaš, povodilja, mislim, nisam bila od oni, što bi rekla moja jetrva, hoštaplerki. Znaš, slušala sam. Znalo se kad ću izaći, kad će mi momak doći. Danilo je pokojni dolazio da vidi Peru kakav je. A taj Jovo, taj mi gazda, on je odavde s Bijelog polja Vasković. Njegova je snaha Sretenovićka, za bratom što mu je. Pa je to bilo malo i povezano, znaš, da se znalo ko je, šta je, gdje idem. Ne idem za neku propalcu, za nešto. I to se, i dolazio i Danilo i dolazio, i kad su došli, trebalo da suda, pokojni otac rakiju, 5 litara ili 10, 5, mislim, slagaću. Rakije, janje i došao. On i Zorka. I tu se svatovi, nisu oni mogli primiti svatovi. Neke 2-3 primili dok sam se ja spremila i oni čekaju dole na cesti. Po mene je Mercedes došao u ona vremena. Ja sve njima prkosim. Po mene je Mercedes došao. Nije znači džedov vranac, ne, crni. Nego Mercedes. Ja, Mercedes i kitnja i tamo vamo, kaže, ujutru, već je mrak, pomračilo se skoro. A ja uoči nove godine ja sam došla, sam ne znam ko je, kad zaboravim. I gdje je tad Pero živio? Ovdje, on je ovdje starosjedioc, samo što su oni imali gore kuću. Aha. I ta kuća je bila stara i onda smo pravili ovdje. Kako je izgledao tad Kasindo kad si... Pa mogu ti reći, nije bilo veliko naselje. Ovo nije ništa bilo. Bili su ovi Ćosovići, stara kuća bila. Ovo ništa nije bilo, ovo ništa. Samo mi, ni ovo nije bilo. Ništa nije ovdje bilo, još gore tu naselje, ništa. Ni ovamo, oni su samarđe sa Klanca. Ništa, nikom nije bilo. Znači poljoprivredno dobro, moglo je stoku držati. Ovo je begovska zemlja. Ovo je beg držao. Svu ovu ravan. I ovo sve. Sve beg držao. A ko će mu biti kmet? Perin stric, Mirko. On ga je dvorio i slušao. Ovdje je bio čardak iz naše djela gore kuća, ako si je vidio. Tu je bio čardak. Kad se zaratlo, beg je pokupio stvari i odšao u Njemačku. Onda je taj stric Perin ganjao da dobije to, zato što mu je bio sluga. I kakav ti je bio život sa Perom ovdje, kako se kućili sve? Fin, volio je malo nekad popiti, koji svaki, da ne kažem je bio, nismo se nikad svađali, nikad me nije nikad mi nije opsovao. Poštovo je moje, volio je moje više nego ne znam koga. Ma ajde Bože. Ne volio moje sestre i braću, a i oni su njega poštovali. I sad hoću ovo da ti kažem, sruši nam se štala.
Šta ćemo Bog ti jedno? Kosanca. On ko se u planini na saman. Pero se spakuje i umazoče. Če Panto pliješ. Pero upliješ pješke. Tako ispričam. Panto kosu ostavi, spakuje se za Sarajevo. Ja s Davorom trudna, neću nikad zaboraviti. Panto došao, diže rogove. Što je ona se onako samo spljoštila, mora da je, šta ja znam, manja od ove štale, onda smo mi proširili još. Nije to nama svoje ostavio, meni došlo napravio. Mislim, nije samo radi mene i radi Pere, da je Pero bio đubre, ne bi to uradio. Ali ti se evo iz Mazoča došla ovdje u ovaj sarajevski kraj i ti si dalje nastavila da se baviš poljoprivredom, držala si Sve su oni radili. Moja svekrva nije držala krava, ali ona radila u bolnici. Održavala parkove. Ostala udovica mlada sa 3-4 djece. 4. I kad je bio rat, ta Mara, ćerka joj, najstarija, bila udata. Ona je otišla kod tetke Mare, oba dvije Mare. I kad je zapucalo one jadne da pobjegnu u sklonište, poginu oba dvije. Tako da je ona ostala sa njima 3 dana, umrla, svi su pobjegli. Pero i Risto. I ona je se borila da tu djecu izvede na put. Ona je radila, a vamo je sve obrađivala. Sijala je, sve sijala, tako su mi pričali, nisam ja to vidjela. Sve ona sijala. I držala je i kozu. I kad je došla s posla, stara kuća. Ovako svako da ja uđem ovdje u ovaj plastenik. I tu je sobica mala i kuhinjica, ništa više. Nema ni presoblja, ni vodnika, ni vode, ništa, bunar, pumpa. Mamo je pumpa bila u Bašči, a bunar nam je tamo bio. Dođe ona jadna s posla, koza leži, nadula se, otišla ovdje kod ovog nekog Ante Tomšića, kom bio onaj nadrljekar u ona vremena kad je to bilo. Dok je ona vratila, se koza krepala. Joj, svašta bi ona jadnica pričala. Moja stoja, ja dok sam ošla do Ante, vratim se koza krepala. Bijeda. Dobije gore ručak, ona nekako to sakrije u njedra ako bude mesa, da donese djeci. A bilo je u Mazoču glad, mislim nije glad, nego nije si imalo dovoljno. Bilo je kako kome. Kako kome. Svaka majka će o sebe oškriniti pa će dati svom djetetu. Nisam, kako onda ja sam došla, kupili kravu jednu, ovdje živjeli, a držali gore kravu. Svako jutro ti ide na miri, i danom na miri i uveče, onda smo napravili ovdje štalu, onda smo ovdje držala i kravu i junicu i krmače prasla, 3 puta sam krmače prasla. Gore sam jedna u onom starom svincu, ne moraš ti volim gdje ćeš onom, ali hoću. Pero je više po terenu, vaza bio, dođe, on bude 15 dana, ode u Njemačku, ode u Irak, ode po cijeloj Jugoslaviji. I eto. Danas evo imaš pomoć. Imam, hvala Bogu. Mlađi održavaju baštu, evo vidi. Sve oni, ja evo, kod Beg. Tašo. Vidi mi taške moje. Radi. Bere Buraniju s dedom. Pokaži da vidimo, Tašo. Ja ti je Buran. Šta sve sijete? Sve. Jel tako? Kukuruz, draovi, buranije, 3 vrste, pričana, cvekla, mrkva, krompir, lukovi bijeli, crveni, eno vidio si sve, da ti ne lažem. Plastenik. Plastenik je bolji nego ikad, čini mi se. Pa, Ilan je bio dobar, ali ove godine je najbolji. Je sve stiglo. Sve. I kako ti sad provodiš staračke dane? Pa evo, oko sebe mogu još da
pa se operem, okupam. Ne kuvam, ni kave ne skuvam. Prije nego što daca pođe na posao, on meni skuva kavu, ja i on popijem, on ode na posao. Ja ako ću leći, ležim, ako neću izađem vani. Sna ručak, djecu, kuva. Prostire mi veš ono moje što ima ja. Imam dole sve je dole ostalo ko što smo imali. Sad su oni sve gore novo kupili i gore žive i mogla sam i ja neću, ja iz svog mira. Meni je dole najljepši. Da, ti na svom spratu, a samo zdravlje, to što ti je oslabilo. Oslabila sam. 100 bolesti. Ja još ne znam šta me ne boli. Ali evo ti imaš i ovako u staračkim danima pomalo za animacije, čajeve, buranija, ovo što možeš sjedeći. Ja, sve što sjedi, ja mogu raditi. I od meni će prika, kad stigne gra počupat, ja ću sjedeći, sve to upipat, spučiti. I bilo šta, sve, ali ne mogu na noge. Jer je osteoporoza, znaš sam šta je osteoporoza. Sve su mene, ja sam išla u federaciju s njima, plaćala. Sve su kosti otišle. Kičma otišla, svi zglobovi. Ne mogu da stoji. A opet čini mi se da narod nikad nije bolje živio i više imao u današnje vrijeme. O kako? Koji nisam imao. Ja kažem, samo da mi je moj none ostao, ne bio sretniji od mene nikad. Ali mora nešto, kamen neki da te žulja neđe. Ja patim i dok sam živa patit ću. Ipak 26 i 8 godina koliko mogu imati. Pozdrav. Pa ni ne prizna ništa. Ništa se to ne prizna za ove naše borce. Poželiš li se ikad mazoča? Pa dok sam bila mlađa, volila sam otići. Volila bi ja i sad otići. Ali kad ti nemaš snage, nemaš moći, tebe neko voda, jedno ne lijepe poželi bi, ali šta ću, nazove me skoro svake sedmice sigurno nazove. Ispričamo se. Žao mi je što je tako, a šta ja mogu? Ja ne mogu pomoći. Onako da nešto čezne zatim, to je prošlo. Nema više ni tih ljudi za koje te vezuje. Nema tog naroda, kome? Ništa. Sve je pomrlo, raselilo se, izginulo. Nemaš ti šta. Ni čuka vel da vidim, ništa. A šta ti misliš, da li može ovaj svijet preživjeti bez sela? Ne može. Ne može. Sve će više i više biti skupoće. Opada marka. Kaš ti sad za 50 maraka? Ništa. Moj Davor uzme 2 kese najlon, kaže evo 45 maraka. Ništa nije dobro. Ništa. A neka si mogao 100 maraka da živiš mjesec. Sad ne može. Je li bilo prije ovih ovako nevremena, te neke bube, te pojede ovo pojede? Osuši se. Jes bilo vaza, ali što kaže ono menjača, to je bilo. A sad volan, oni puževi naki bijeli. Hej, neki dan Stanislava kupila ono žuto cvijeće, neka dičica. Ujutru, ma niđe liske. Šta ti je ovo? Sve oni mali puževi naki uvozni, nisu naši puževi. Znam ja šta su naši puževi s kućicama i oni sivi golači. Je tako? Da. A sad su neki bijeli, mali. To pojede sve. No, svaka pošast udari na narod da ne može ni ono svoje što proizvodi da ne može održati, da mora kupiti opet i pored svog. Mi moramo sebi imati, a neko ništa. I luk, i mrkvu, i krompir, i paradajz, i sve živo. Evo vidio sam da ne lažem. Boga mi lijepo ti je ovdje. Samo, eto, da sam mlađa, da mogu još kravu držati rad djece. Ali eto dajem Marko kosi. Pa im ona stavlja krašuna ili nešto u mlijeko, zavara i da popiju, to im je zdravo. Ali dok sam ja držala kravu, moje mrsiš u Njemačku.
Moja jetrva je imala neki svoji, probale kod nje, ima li ta tvoja jetrva prodat ima. Ja se pripremim, ode za Njemačku. Tu sigurno kaže. Kaže, ona je nalaže, ja nalažu, ona na istinu. I to sam mi prodavala. I bio poznati mrz moci. I držalo se. Onda je svaka kuća imala kravu, malte ne svaka. Sad nema niđe. Niko u ovom naselju odavde, to mladica, ako znaš, jesu gornje mladice, vrela gore, niko krave ne. Niko. Niko. Ni se kosi. Mi smo sve pokosili, sve bacili. Pa od čega? Samo od betona da narod živi i da gleda u nebo. Eto, niko ne radi ništa. Nas je Sala odgajao toliku djecu. Nijednomu nije bio ni lopov, ni kurvar, ni šta ja znam. Imali smo mi svi neke svoje mane i greške. Ali smo bili odgojeni. Tolika djeca. Čuvali ste i svoj obraz i očev. Jes, to je to. Sve to i nasljeđe. Kakvi su kovači generalno kod ta familija? Čini mi se Super! da nisu loši. Nemoj mi na kovače. Ne. Ja sam ponosan što sam kovač, iako imam krvi Ristanovića i svih, ali... Ne znam ja. Ja ne dam kovače. Volim ja i Mazoča i sve one familije iz Mazoča. Sve meni je drago. Ja isto tako sve volim i drago mi je. Kad se moj Pero upoznao sa Đorđom Perišićem na stanici, autobusku u Sarajevu, kako su se njih dvojica skontali, ja se pitam. I on došao i priča. Stoje, upoznao sam ti komšiju. Koga? Đorđa Perišića. Pa kako si došao do njega? Ja to sad ne bi znala ispričati, ali uglavnom on je volio tamo to mjesto. To je čudo Božje. S kim se još upoznao? Pod Ostrogom Slavom. Sa Radojkinim bratom. Radojke je moje Gojkove žene. Pod Ostrogom, Vojnom. On je bio na to. Kad je odo, on je bio terenac, čovjek. Ja sam vamo sve. Ja sam bila glavna. I za pare, i za rad, i za jedno kad je ovako nešto veliki posao. Sam jedno malo tu izmiješala za kuću. Pa kamen varla iz ove rijeke da se temelj pravi. Ja i moja zala. I on kad dođe s terena. Ode na Čengić vilu, od ovoga Dafine pokojnog Rade, to mu je prvi rođak. Konje, kola. I pored rijeke gdje smo nakupili kamen da dovuče, da temelj izlije. 18 ljudi moba na kući. Da se temelj sam slije u zemlju, pa onda poslije temelj oba. Ali ti nisi čekala da on dođe pa da bi se nešto uradilo, ne? Ne. Pa taj posao sam čekala, na primjer. A ovako koševina. Onda je bilo ljudi dođe iz Hercegovine, pitaj Boga odakle, pita treba li pokositi. Kosi, plati, komšil se sabere, popijemo one naviljke, prekrijemo i čekamo kad on dođe da se složi sijen. Radilo se. Ja ne mogu reći da sam ja, kaže došla iz Sarajeva gospođa. Ma kakva crna gospođa. Sve sam radila, kada sam u Mazoču, samo što je drugo podnevlje.